o te whatalo whawhale mai wanga lo tātunu nei fōa tātou wheloa ele nei aso fōu e lo maia e o se whapoponga o mena te tupu I Samoa. E momo atu I tātou tala, ua pesilingi e le te tai ala vang whawhai e pui pui ala ia tau tangata HRVP le whionga tu le epa sei lele malia le ngoi le tūlanga o whaalawi loa po anawa tau ale vaenga whawhai o le whatutui le tu Samoa tasi whapefoi le vaenga o whaingoina le Samoa United Party po le Samoa o Mapopo o se whapoponga le nei o le whinangalo o le whionga tu le epa. Nei, anawa tau. anawa tau. Ia. Sao tala noa e lo whai moe. Ia. Le ao vaenga te tele ia po le vaenga le malo ia fia me. Ma le vaenga le o le fast le ua fōua le malo. Mo ese. Sa o manatu. E aua le o mai fua lato. Ma toi au mai fua mea I HRPP. Ai o lato e whaina lato mea fōu. Ia. E whawai a lato wanga luanga. O le sa whai a lato ngā luanga. Whawai la a lato ngā luanga. Ma le toi si I atu I lunga. Ai leo mai. Toi mai fōu, toi muri mai ai. Ia mato fuanga mamao. E iai le pensione. Wa leva na matu fatu ina mai. Ele tau sanga e afe, iwa salau, iwa sfuru a o soifua, le tōtoli. Ia, o matu mea na fai. E wa pena fo ima fsosoani ave ia onga. Na mata mali tau sanga e afe, iwa salau, valu sfuru malfa. Le o toi whaalau tele atu. Inisio tātou tala, mai le whamsinonga mā walunga, ua whaau pea ona nofo tāo fia le sunga fiu si kukalomi tusi I lalo le wawainga leo leo. O le matanga le neipa yaso na tuetula iei luma le whamsinonga mā walunga I lana fionga whipule ai Emperor Soroma, le sunga ia fiu si kukalomi tusi, e tali o na morianga, e tusai mase e tusi sai na polo ina le whamsinonga, I le tausanga luafe sunga le hiba. Le siligi e le fionga whipule ai Emperor Soroma le sunga fiu, pe feona ia tu ua le atunu o Samoa le natu sanga ua pe sumariba pe na tau fia lona tusi folau e na tau ua sunga fiu e le tau fia lona tusi folau e sa malanga I New Zealand o ia e whamautu I tono New Zealand e na malanga I New Zealand I lewa I teimi ina ua maua whamatalanga ua a fia siana whanau I le COVID sumariba pe te iane o le ei tono New Zealand na tāpuni ai ia malai vālele e pei ona iai fo I le tāpuni o le malai vālele I whaleolo, le na mafue ona le mawhai ona toio o mai, I le teimina atofa e tūla I luma le whamsnonga. Wa tālo sanga I le tamaita I lo ia, ma pasua tani ato I lo lo tūla I mo sunga fiu, ina ia tu ina mai uma, e le tua leo whamaumaunga uma, o lea mata au pui tau sanga luafe suma leiva, mo sai li linga ma whamaumaunga ai mai se fo I o tāpe nanga le tūbo lia. Bo fatulanga ile fionga ile ya pule ai Emperor Soroma le aso fu le best fo le sulu suma le balu o le alto fo fonga ina ile nei mata o puilu mar famsnonga matu ina mai ya wil ili se finangalo po se famtalanga al sunga fiu e tawala mai ilana loia o le nei mata opu o lo o fa pena ona mo le sunga fiu pe ona I lo ai o le stama le ele isana pokalame lo fa tu te ya mai tu tono di sila ese mai le mata upu pena tu la ele so il sunga fiu o le so ta ya o la tu la e foi inisio morianga ese mai le morianga tu sai lua pe sunga leiva o la tu la e luma fa masnonga fa I tu malo e tu sai ma nisio tangi au fia I ma le sunga tu le pa le lo tangi e fa tau ua whaalenga ina, pe taulenga ina lo latu tamari anga, ele sunga fiu lana pokalame o whaingo ina, o le tama o lele, ele. Nisio tatu tala, mai le matanga du wengo soi fua marolo ina, ua whailoe se tasio I fo mai o lo ngafa maleva aia, o ila tau lo fita tunga ma a fia I wha mai, ua whea vea nei le namor COVID, o le tenki fiba, le tūlanga si tia pea, male handua lupe I lunga, o le mamano le atunu o roa a fia, I le whamai le nei o le tanki fiba, po rangibi, sau noa I le sunga le fomai, o
na yalo ma whanau o lo pito sili o na whantia ma pangatia i le whamai o lo whapenao na pepesi nei. Ua whaatumulia uma le whalemai ma tau tue whapefoi whalemai whaitu ma lo ta o fia ai whanau. Ai maise, o se tasi o no whanga sa whapenao o na le mawhai o na talaina mo i la tau sa isolated temi o le COVID sumaleiwa le fo ua matala whaitu toa mo le tau fia ai o whanau. Maise lava leo lo whapenao na fia i le whamai o le tanki fiba. Na maula pa noi visiringi ai e le songa le fomai e tusa mane tūlanga e peona iai le a fio le tātu no i le COVID tanki fiba. E o mai ia mātua e mai aro ma whanau e peo le ti ngā reu o le pua ti ngā manawa tu rou se i o le whawhoganga ia re ngatena o piriki e reisu o le epistaxis ia pe whapelafo i tainifu ia o risi me o le aimane le inu o aunga ia e mwhai o na tau fia i tamuiti te rarau tamuiti ni e tau fia i le vahau raro le tasi tfulua wa o piri etu he mai tasi mai tua pepe tua whanau na tfulua awa matau ina e si ia whai numero e su o le klinika tamuiti o teminei mai le iwa na i le wha ia ara kiki ama e vai o se rau lipa tfulu le sifi au whao tupura ia ma o le lua se rau ia e to la ti fora o whainga ruenga a pe o mea nei ma fuong na tau fia ai ne te ua piliki se tamatiti a tonu to wha fonga o whano se ora o se tati niso whana ia na to o lua mai a mutanga te furu o tausanga ia whapena fo i siaro e waru tausanga tamaitai mai na fio ama mai ro se ituro ia e ne tene lava se tongo fitinga o le tamu whai lava e pui nei au palpala e mo tamu fai ai vi ina ia whawhanga i le tino ma peo a fianga ie e whai ngoe fo mai o le shock ia o le whai na tāro en toi revival te whai e toi whaola aro mo whanau Ua lava i lato whanau soifua e whamai o le tamatiti spulua tausanga lena mariu mai New Zealand i le amatanga lava lakini o Australia ke kako first case anga ia masi kene titila le valu tausanga le pia tāua e pali so le tōruala na le ua whamaunia whamauina mahaliu mafua mai ronga o le tanki fifa e te lea isi talai e whea lea i whapeo o alima ke po i nomeki umahaliu ia le sao le whamtalanga o le ona la ala mahaliu ona o nisi whamai o loa a fia ai le whapea ma ala na mahaliu ona mafua o le tanki fifa ia ro matai tua o lo foi ngā rua au whainga ruenga ia e o foi i si a unga pe o le rash o le ti ngātu o mata ia ai pe o mea na e wa ai mo pole i ia li mi tu mai te fo mai le wa ai mo pole i ia li mi tu mai te fo mai le auto stol fu e te o i se me piliki e se tu lo se te fa mamama o mele o pregnancy o me foi apela melo lima te o prot e te tau se rau lima su wa fe na unga te lo tamu ki e pa uilano fu bua rufu tonu ia o waenga nei tau tiu tu a ile o whenga runga ma matai tu o mafu a to tiri sire foi lima su lima moenga o le pediatric board ua whaatu moria ua ia moenga o ta tala hoi lare mele whai ngora isolation ia a wā alo ma whanau o tatu atunu e le hape whanau whanau o e foi na isi o e mātutua o lo tau fiai mai le ofisa o whainga bālota e se fulu mane tasi lea whai o tangi ua whaamawina i totono le periota le mawhai ona loi e le isi sui tau wā whale tula whono le anga waa o le isi sui tau wā o le aso whareile o le whai unga le vai aso nse mwhai atu nei na tā puni ai le periota ma ua whaamawina ai i tusan whaamamunga le ofisa o whainga bālota e lima tangi e whaasanga e lui nai e reisi sui tau vale anga waa o reisi sui tau vā whaapea tangi ono e whaasanga i le ofisa o whainga pālota por komsina o whainga pālota i lana whai unga i le restala ina o nisi o sui o lo manatu nisi sui tau vā e le anga waa mo le whainga pālota lo manei o tangi na whaaulu mai e nisi o sui tau vā e whaasanga i nisi o sui tau vā
o lo o fa pena ona fa mawina mai le tu malo nganga e manga numero tansi faleata numero tolu fa sale le anga numero tasi faleata numero lua faleata numero fa nganga I fo manga numero tolu ma vai singano numero lua male tatou tala muli o le vai solo na lua nei o lo fa nga solo ai ia le fofola ina po le fa la wilo ina o le nava tau le vai fa fa le fa tu le tu sa mo utasi ile mo tu tele sala fai I te yane le fo ua moli mawina le to ai tau nu oi fo le vai fa fa pui pui le ya tau tangata le HRPP mo le fa la wilo ina fo le lanto fo I ana tau po le lanto road show le lo mananga ta milo I fo I tu ma lo mo tu tele sala fai o fa mawina fo I se fidangano le te ta le vai fa le Samoa ma popo po le Samoa United Party o lo o ta pena fo ile na to fo I malanga ta milo le mo tele sala fai mo le fa la wilo ina fo I o le la to fo na tau ile mo tele sala fai ai le bang fa ile vai le fa to tuele to Samoa tasi lona ba so muli nei o lo ia ile mo tele sala fai amaya ona te liu mai le tu mo nei le fo I o la fa luina ile lua vai aso e fa nga solo I fo I ma o antu I tu malo esse I tu tonu o polo nei a o le masi I atu le vanga fa fai I se lato bala ulia mai le motu tele mai po tonu Amerika Samoa o te walunga tato pukalame o totonga e pe o na tato mafutai a wane ngalo le tato o nangola tato live stream fitu tonu fa ono limono e te wala au mai e monisi whamtalanga peawha e te mukmia. Ai mai lau tau ona le nei, wha soi fuaia manuia le nei aso.